Patin tu simpong ti kima hetu sawang hi mi makuna kalai koi izong le no ho hinga nam na dingwa hi kasi hi patin tu sim do now patinin atati ho hi atha ten ibon sawading phati bu bi hen kima ati Yesu Krista ama ta hi kima hetu sa hi kathu hi keiman mi ma kuna kala hi koi hi chi thu hi hui na thu keiman ka pa pathi na kuna ama akuna kala hi chi thu hi na ho ka sei pi na hi we ti chu tu na umi ti ho ibon sawa ami chang che tu nin pakai su Krista ama in lesin ho hung akiloi kom te hoi engan sin e solun ya chu tu ni chang ya hi ichi wani si phat obung phat pakain wan lai zola adok tu masanga ala tu masange ya hi chi Krista ki phut do hi jing ding hi cha chu ama ta san te sun ama aringa su abol the chan aleng kama dinga hi ato the chan to dinga su pakain ata san sa to hi yo hi chi tu pi e pi son ma tu na hi ita kirona su tuza na hi zulai na hi ta sanjala pakai su Krista ama thi na ama ta sa ge do na hi tu ni zulai mun lai ta hi isi pakai an kiti hi yung honi ta sun pathirin so lu se am spenin pipio zo se hin tio na cha ho kai bin pathin am spen ten aman ilum timwa Pati buhan lang patinin mang susukin tisu keman puno na kanya hi patin sa pinasahin. Tuhin si Onhi la ho tin kim ta tundan tahin hilai mo na hin ta san sa te ho kibul phuna pakai su Krista ama ta sa ama thu na gel do na ama thi na gel do na ama thi san linga ki si ma the tu ho ama ta sa merang ki su do sang ha ha zo sia hi patinin patei bu pi lang ama sapenin chayu si kema ama sa in tao na chuting le kan to na tao na bai na ni ka ti lo pi chu pen thing chu nu pen ata san sa te jong tu ni sana hi ada ga wa ki lai khop jing jing a he ngai lo ka pa thing ta pathin he pa na min lo pi thang wa na zoi na chipakai nang ma hong chang jing tim kang ta min hi pathin tu ni hit pakai tu za na akimam sadin na la sa ki hoi pakai namit mo ani nga pakai del ta himing kati asap ta himing kati no pa lu si te nang man na sapadei ta Yesu Krista milung sinale ama mingai da na zali na cha te pakai ami sang che pakai ini mong sabitin loko ma kong gila na we sila pakai asuma nang ma ker ngoi te ho nula pa kham tha te abon sam ni ami chang che hi do pin kong ta na hi pathin tizo se hi pakai nang ma lo pinading namin soy na ding Krista na lem ko nga na wai so thak kisin sa na iti te dingin
Namma tiba kahinawa tuni namma inupi bilang nama dinga atha ta kira na thi nama dinga atha ta dam na ding hepa nama kanong kirhaden napan ngajin hisingasun kapakai Yesu Kristus kang tam hi amen. Pakai anzon, ungkipat ungkipudo tihi Yesus Kristus si somen suto aman si zan anzon lukha su anabol hin kalsu puding konsa tuna tasan sa jonzong hito kirona hi tuna sirai hubung miting jonzong tuzan panahi pakai Yesus Kristus amalu pina ama dia do tilinga si anti ho hi ne thilinga inna hin pathin thangban sa verin kan pi hi Yesun tu hin Bible sang sin katin sin sang halan athang wein ai bal dorin ama ho su apin hicin na ho dinga kipia kata sa hi pathin ting sin do naw pathin thu khati ru kita hen Ingzing patin music bote hepa ama sepen pakai namin tinopi kan thangwan hi pakai timdan tahi nami tehon nangwar kitip naw ichi bori kai tawin tasri mam kiso de changha hi ne khom kai bin je chun patin nangman nevin pibin nangman pin katin pakai namin thangwan ichinga chun kapakai Yesu Kristus kau ta hi laso hipalatin Thiên cross chung ngõ lông chung Chọn xít na côn ấy hơn Mi chọn xí ấy ngay đơ Chọn xít niên bên anh thiên na chung Calvary thì sẵn lũ ấy Calvary thì sẵn lũ ấy Ô thì sẵn lũ Con có ấy hoan bệ Con gom ấy hôn tiếng lên Ý lâu chưa lâu ninh chú Thì sẵn lũ Thì họ tông lâu vào lại sau đi Thì họ tông lâu vào lại sau đi Ôn hăng hoi Calvary Vì tên mù xịt trong lên Thang đăng dấu xì sang nghi Kiến cần ai lúc bên đi
so pite ho humi te ho chit sang na Jesu Christa ma ta aslimang kisu da sang ra hi koi ta ham khanin akilai khat nan ba le pakai mina ikhlam le da ke ka sang pui tia ikon divin silanga konin taw na tim na khan ne ve tim ta lo wa le pa min tu hin emo chi lung khima ema ding cha patin ko ma taw na ni kumin taw chi tin chuting le chi taw na oginga patin thangwa na taw na oging chu kawen ma ding asapuin aman oginga akung khan amen in go be hi tuin itu chenin taw ne kumin chi ine kho te inga luwa vanam kapau kati namu senadala tunitan gila nang mato tet nan ko nga pangke gina Krista hobum dam nani ki na lagin ka pa nang katamba ni amen tuza na gam nang ma ta salima hum kise ta sinela kanya ta ha ka Christian hen hoga dinga long din de nan han san na nga dinga hong ta ka pam te ni bibla nang ma ka sunil na ba ko na sunil lo ba na nga dinga pandala ni divin iti kanya pati mo pian ta na ko makata wa amen dam mo ti besi pi te hin long da dam mo besi umlo ba iti kanya na nga dinga hong ta ki pe a ta san na pi hin ta san na bit ta kapanwa nangwa ha kamluwa kadin de sinudi kanya phati lu kila nakona kaun ke ha na pan ti ma la pakai de sunna ka ta hi amen tuhin paka Yesu Krista ama kan sukut din kuna aman ase yuite hoto aman anku anung komai tau sun sipeta sun ama ase yuite hoto kini sun akibai ha nau su aman bisayam tile paka Yesu in sin chuti ma sun on sonan anne zawun isi khon hi katisan isi khon hi katisana kitip na tha na ho dinga kisuno yu hi isi khon hi katisana kitip na tha na ho dinga kisuno su hi pathirin atu pathimu pehan tu phat ta hin pakai Yesu Krista se yute hoto akibai ha naw keima gam ongun ki kasa keiman na hoto ichilem pitu hi kadon khulung din hetai ti anawai ha na bangchin tu na ta san hobumi te hon tu za na lo hi ama hong ki nga na wa hi tu na ibo na wa hin pathinin emo che hi ehu pi wa phathe bu ni divin
Patin ko ho ching kihan ti chu pakai kan ti mun hi ye chun keiman ogin patin thangwan ni ka ti hallelujah lo pi su lu pe kapau ting ta patin hin sin e pa namin lo pi ka thangwan hi tunin pakai nangma ta san sa te ho hom bi sing te ho in tuni dan ta pakai nangma le na le la za kal chu ku ding ko na nangma na mi tu ki vai ha na hi chi katisan hi no da ki so do chi katisan hi do nun ke ma ne ga do nen ne ga do in na dum ti ana sei ba ma so tu na hi chu hom mi te no pakai ka pakai Jesus Krista ama tina ama tu na kage no na to din tuni jilai mun lai dan patin namai cha mun hin nang ma ang sunga hin pakai ta sanzalin chojo se boarding kai ta ye chun pakai na min kan jang wan hi ichi te tu na ti san ma ki su lo pakai nang man patin abwa adon ching sining ha pakai dam na le dam no dam na nang ma lu pi ko ningin pakai nang mang lu pin kat na sa ki man namin ka thangwan pakai Krista ka He Calvary, Tisanlu Ahi.
kat so yan tia anak kilai ka anu ga le pakai mina ikalam le la keima ka sang poi tia in si divin tau na le tim na kane vin hi vin tau ga le Tuhin pakai Yesu ama akitip na ani te ho to akiwai ha na kema kang ki ka sia kapagam ahun ka sa hichi kitip na khatisan hi idol khonu di ta ati asi ma su tu na hi ama ta sang sa te ho umi te ho tu zan phat ta hi ama ige lo naw le ama kuna legal ko kisim phat na thei dinga idam da ding mai bol holu se hi pathin lo pini han lang ye tu hin e mo chi lung kim chewa kilana pathin koma taw na komin ye chi thei ti to na tin te ting le mi pet thia pathin thangwan na taw na ogi nga taw na hi kazina ding sa kuin nei pe na ti chu ma ko kan sina kanizin tu hi ti won sa din không tiền có khi bảo vệ được họ chúng ta các cái thiên nó luôn xin là ngày nó sản ra với các cái ta sa đam xe lên các cái thì ta bằng nằm mà để xin nó lên lại anh sẽ gì thế đó nên cái nào chỉ làm pi tu yang pakai tu ni te mo na ka san sa te ho nang ma ka ge ko jing nào tu ni ha pa ni pakai chỉ te pi ho kan don kho mo de chỉ ka don khom te ho pi pakai ta bang sun ta sa mi ma di na ang boi na te tam pi min te jing jong le ta ka tin ka don zo si a na tu zan pa ne ka tin na ma pa te ni bo pi na ta sa dang mo ti a di na ta sa dang the na lung thim nung lo ti a ding ang lung thim pakai ke pa na ni wa dito ba nga so tu zan pa na hong ti khom khom na mai zan pa pakai na ma ka gel do sing na wa chi ti ka don khom na don so si a ding ka pa thi na ma ta salam hin thagaw la ma pakai ki lo khom na wa sa na ka nei thi na di tu zan pa na don so si a ding pakai na man pa thi ni bo pi di mai zan kong ta ka don na som sa pakai na ma pa the mo na ngai sai changa se hin ka pakai Yesu Krista na min thim ta pa na kong ta we hi amen lô sông bốc ma hao sinh na lai ho Giêsu nay te hin kho a hi o chân chung nga Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn